Yukia ngeithi mwirori witu mwende wa ceceni eno ya Gikuyu TV ne waini ungi mwega wa tariki 26 mweri uturi wa mugira njara kana wetano mwaka wa 2017 ni muheko itu ati ni uthiete na mbere kwigacura thiini wa ngengecwa cia ceceni eno yaku ya mwanya na nikio twagioka tukumenyithie mara magitinda makihungo ni andiki aitu a mohoro kuma kona ciothe cia bururi wa Kenya rundumwe na kuraya na bururi wa Kenya no mbere nda ya mwiroreri wako mwende tukuhutiria mamwe ma maria tukuhaririirie. Ekwiro iganona athariko iria cikoretwo igitafanio kuria Mandera na Garissa ni marikitie guikio ngono na mutongoria wa bururi kumagara o nginya kuria bururi-ini wa Italy kigomano-ini kia G7 na andu 23 kuragwo thiini wa thariko ya wikinaĩ kuria bururi-ini wa Egypt. Macio no mamwe ma maria tukuhaririirie mwiroreri wakwa mwende twakuheana gitio witikire tunyitanire hamwe ni ritwa riakwa njitagwo Sam Muiruri na mutauni na njira cieko agetwo Freshia wa Jiku tukahutia mutambo ucio ni turacokereria. Mwiroreri wako mwende twitikirie tukunyitia ugeni riu twambiririe mohoro maitu ma hwaini wa umuthi kurumirira thariko cia wikina iria ikoretwo igitafanio kaunti-ini ya Mandera urundumwe na kuria mwena wa Garissa muno makiria cirongoreirie maabitha a ugitiri. Inspector General wa borithi guku bururi-ini Joseph Niboinet ni augite ati ni maikitie ngono ekwiro aiganona na aria marekwiro nio makoretwo magitafania thariko ici. Thiini wa riboti yake kuri nyumba cia mohoro, Boinet augite ati umwe wa ekwiro aya ariwe Ahmed Abdi Yare na uria kuruhanitio na gikundi gaito cia kuria bururi-ini wa Somalia cia Al-Shabaab ni anateithĩrĩria maabitha a borithi na uthuthuria. Riu Kenya ni moritio metikire kurutithania wira na maabitha a borithi na njira ya kumamenyithia ciegie kwiro taya kuri namba ya thimu neo 99911 kana 9991112. Tugithie na mbere na mohoro maitu mutongoria wa bururi mugathe Uhuru Mwigai wa Kunyita rucine rwa umuthi ne umagarire o nginya kuria mucine wa Altomina bururi-ini wa Italy thiini wa kigomano kia 43 kia G7. Cabinet Secretary wa ugitiri wa thiini wa bururi guku bururi-ini wa Joseph Nikaiseri rundumwe na munene wa mbiraru guku bururi-ini wa General Samson Mwathethe ni amwe ya atongoria aria mekumagaritie mutongoria wa bururi o nginya kiwanja-ini kia ndege. Mutongoria wa bururi ni aririirie ciegie uria bururi kana gitaru kia Africa gikoretwo gikinyukia makinya hari uthii wa na mbere. G7 ikuruhanagia mabũrũri ta bũrũri wa Canada, bũrũri wa Faranja, bũrũri wa Germany, bũrũri wa Italy, bũrũri wa Japan rundumwe na bũrũri wa United Kingdom. Tukiuma bururi-ini wa Italy tucokererie nginya guku mucine wa Kenya. Maabitha a borithi ruhonge-ini rwa Flying Squad rucine rwa umuthi ni mahurire rithathi na kuraga mwikwiro umwe wa wici kuria mwena wa maili 5 itura-ini ria Egoshura kaunti-ini ya Nakuru. Kuringana na OCPD wa Nakuru ya rugongo Edward Masimbo ni ati mwikwiro uyu ni umwe wa batoni yangi eri na aria mahotire gwithara. Atatu aya mekwiro gukorwo makiiya ngari muthemba wa Toyota NZD kuria tauni-ini ya Naivasha waira na thutha ucio gwithara merekeire mwena wa Nyahururu. Kindu kia mbere ingĩenda kugua nĩ gũkena mũno nĩ thigari citũ cia gũkũ maili 3 ona ici ingĩ tutaciũĩ tondũ ũrĩa cihũrĩte mũthuri ũyũ rithathi ngwĩciria nĩ andũ onao makwamwĩta kũmũhĩta. Rĩu nĩ yoka kũhũra kona hau yamba yaheo rithathi hau ũguo yaitĩka icio na bado yora yabidi tufuate ngari icio tondũ tuma andũ aingĩ karũndũ hanyu ta mita 500 thutha tuona ngari ĩrĩa ĩraigwo ĩkĩpĩrĩrĩka. These were one of the most wanted criminals who are on police radar and we were looking for them. The vehicle you see there was circulated and we got information they were going this side from town and the information had been reported in Naivasha before. So we were looking for them and we managed to get them. So there was exchange of fire with the 3 armed robbers. 2 managed to escape and 1 was fatally injured.
So we could, after getting information, we had to look for them, and luckily we got them in this way, running from Naivasha, coming this way. So we intercepted them. The others are at large, but we are following up the leads. Tugithie na mbere na mohoro maitu thutha wa kamiti ya ithurano na mihaka Iebc kuga ati ni kuhingiriria ateti othe na aria makuruhanitio na waici wa indo cia muingi hari kuhuranira iturwa cia kiuteti guku bururi-ini. Riu muhuraniri gaturwa ka gavana kaunti-ini ya Kirinyaga Martha Wangari wa Karua ni augite ati ni aranyita mbaru itua riri ria kamiti ya ithurano na mihaka, undu uria uronekana tari gikeno kuri we amu mung'ethaniri wake wa hakuhi ani wa iguru nuria waiyukirie hotani wa gukorwo akihuranira gaturwa roga kana tigiti wa kiama kia Jubilee ni akuruhanitio na githaga gĩa ruhonge rwa mbeũ njithi rwa NYS. So telling Kenyans to be worried, any side promoting itself as consisting of political angels will not be telling the truth. You find bad people on both sides and good people on both sides. So this time round, let them go for individuals with integrity and weigh each individual seeking a position. Kenya stands for integrity, and we will fight corruption wherever it is found. I have chosen to back the president, and I know that there are issues even on that side. And NAK Kenya and myself will assist the president by doing what is right wherever we are. In Kirinyaga, I will ensure corruption is rooted out. And I would urge NAK Kenya candidates wherever they are, our contribution to Kenya and to the president's campaign is to pledge to fight corruption wherever it is. Me, I'm supporting my candidature. Issues about other candidates, let everybody carry their own cross, let everybody sort out their issues. Yeah, I am here to promote my candidate, and when in Kirinyaga I promote my candidature. About other people, kila mtu ajimundu. Saying the political sun is hot and we don't need suits. Even if you wear a suit, you will find that you have perhaps removed the coat because it's too hot politically. Please choose individuals, weigh their integrity, weigh whether they are people whose hearts are pro-people, people who are available for your needs. Tugithie na mbere na mohoro maitu riri kambeini itanyite gukorwo igicokereria kuma muthenya wa kiumia guku bururi-ini. Ruhonge rwa borithi ni rurutite mukana kuri ateti iguru rigie miario ya kuhurithania na gucogera Kenya hindi iria megutabania kambeini ciao. Kuringana na director wa ruhonge rwa CID Ndegwa Mohoro ni ati matikumairira ona kana kugwagwa ari guikia ngono muteti oro wothe uria kunyitikana agicogera muingi. Mohoro aritio hindi ya kuruguria ruhonge rwa uma na kihoto rwa kumurika ciigie kambeini. Nivegio Muiruri wako mwende ni uguo twaranite na ithuoro wega twambe tuikiriro hanini no ririkana ngwiraga angikorwo hena kaundu karahanika hau hanyu na no wendega gikinyire metha ya mohoro ya Gikuyu TV undu uria ugwika no kuya thimu yaku wambiriria na ritwa mohoro rumiriiria kaundu kau kuri namba itu ya themethi niyo 0721890311 kana wagethie nenda-ini citu cia kiriu mutambo-ini wa Facebook ni gukora Gikuyu Television. Iyo ni official page itu ya mwena ucio wa Facebook. Wathie mwena wa Twitter ni @Gikuyu TV. Twambe twikiriro hanini no ndugecebie ni gukorwo gicokereria na mohoro mangi maingi tugathiara. When they flip and roll and start to crawl away, taped nappies can be hard to put on and can come loose. Then it's time for Pampers Nappy Pants with all-round fit. They're easy to pull on, even when they're moving around. For a great fit and up to 12 hours of dryness. When they start to crawl, then it's time for Pampers Nappy Pants. With a fleet of brand new aircraft, a brand new terminal,
spacious lounges, world-class service and warm African hospitality, Kenya Airways is now more than ever the pride of Africa. Kenya Airways, connecting Africa to the world and the world to Africa. In John's life, action runs non-stop. Now I can't be with him all the time, 24 hours a day. That's why I've given him Dettol Soap's non-stop protection, which gives him 24 hours protection from germs. In the morning when he faces germs, afternoon when he's up to mischief, playing in the evening. Non-stop protection keeps going on and on. Indeed, Dettol Soap's non-stop protection formula has the power of Dettol, which gives non-stop protection from germs for 24 hours. All day and all night. Mother's weapon for non-stop protection. Dettol. Be 100% sure. Muiruri wakwa mwende ni thengio ni uguo thiete na mbere na gutwarana na ithuro wega ni twacokereria ro ringi tuthie na mbere na gikuju gitu kia mohoro ma hwaini wo muthe itemini ria kugacirithia ugiteri ruhonge rwa mbiraru cia thi nyumu kana KDF ni rukoretwo rugitabania woyani wa makurutu guothe bururi-ini. Mihang'o ino ni twarithitio na mbere kuria kaunti-ini ya Makueni kuria abitha murugamiriri wa mihang'o ino niwe Lieutenant Colonel Victor Mbaru augite ati mihang'o ino ndinagumiro ni wagagu ona uriku ona gutuika ati ni kuri na aria matanagitonya thiini wa ruhonge ruru kuma kaunti-ini no ya Makueni amu grade ciao cia mathomo cirakire thi kana cirakire iguru muno. Riu aria makoretwo moetwo thiini wa woyani uyu wa makurutu magakorwo makiingira mathomo-ini mao kuria mwena wa Eldoret kuri tariki 25 mweri twerekeire wa 6. Jina naitwa Duncan Kimai. Hii ni jambo ambalo nilikuwa nimengojea sana, nimefurahi sana, sikuwa natarajia kuchukuliwa. Lakini namshukuru Mungu sana kwa ambao amenitendea leo. Asanteni. Umejaribu mara ngapi? Nimejaribu mara 3 na hii mara yangu ya 4 sasa nimefurahi sana, sikuwa nangojea nichukuliwe. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Nini imekuwa inakusukumia? Mimi nimekuwa na ile tunaita kwa passion. Niko na hiyo passion ya kuwa soja, nimekuwa yani nayo tangu utotoni. Nimekuwa tuna ile passion ya kuwa soja. Pauline Modhe Mutisia. The access ilikuwa poa, ilikuwa free and fair. Try to around almost 4 times. So leo nimefika tu bahati yangu leo nikachukuliwa. How do you feel? Anafurahia tu. Kuna furaha mingi hata sijui niseme nini. Ni Alfred Kioko. Nilikuwa mmoja kati ya wale walikuwa anakuja kujaribu KDF na nilichujwa kwa sababu ya kupata niko na jino mbaya, na sasa ningependa next time nitakuja bado nijaribu nione kama naweza penya. My name is Lieutenant Kanumburu, the senior recruiting officer, team number 4, the team that is charged with the responsibility of recruiting in Taita Taveta County and Makueni County. Right now we are at Wote in Makueni County. The turnout today was average because several places that we've gone before we've met with the same kind of turnout. And we kicked off the exercise exactly at 0800 hours, that is 8 a.m. by first of all briefing the candidates and the other members of the public on the requirements and the procedure of recruitment for today.
Tugitigana na icio ciegie wayani wa makurutu a ruhongere wa KDF tumurike ciegie ahuri biashara makiria ma ahuri biashara nini ngiri ĩmwe kuma thoko-ini ya El Bulbul kuria ni mwena wa Gongu kaunti-ini ya Kajiado nimekugunĩka na guteithĩka na thoko njerũ ya kĩrĩu itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia biashara ciao. Mwandĩki wa mohoro Muthoni wa Wangari niwe ina riboti ĩno. Hĩndĩ ya mambura ma kũhingũra thoko ĩno ya Embul mwena wa Ngong, Gavana wa Kajiado David Kidienye nĩorĩtie onjoria a gĩcigo gĩkĩ gwĩthigia makĩria thĩinĩ wa biashara ciao. Uhuru upatikane. Miaka hiyo yote akina mama wakiona mvua inakuja, kwa sababu wanauzia nje, wanaogopa, wanawacha biashara, wanaenda nyumbani kwa sababu mvua imenyesha. Saa hii wale wako hapo ndani wakiona mvua si wana smile tu, si ndio? Si tumepiga hatua. Onjoria aya nĩ macoketie ngatho kũrĩ thirikari ya kaunti gũkũ makiuga biashara ciao nĩ cigũtherema. Kwa sababu tumetoka kwa jua na mvua, sasa tuko mbele pale tuko. Sasa najua watoto wangu watakula na watasoma, watakaa kama wale watoto wengine. Sasa tulikuwa tuna kazi ya kufanya, tulikuwa kuna pahali ya kwenda ni kuzunguka tu, lakini tunashukuru Mungu nimepata pahali ya kuja asubuhi naenda nyumbani jioni. Ahuri biashara ya marĩrĩhaga igoti rĩa mũigana wa ciringi 30 o mũthenya. Gavana wetu tunaomba Mungu aendelee na kumzidisha hiyo upendo, sababu yeye ndiye ametuokoa kwa hizo shida zote. Thoko ĩno njerũ yakĩtwo nĩ thirikari ya kaunti na nĩ ya mũigana wa mirioni 20. Handũ-inĩ ha Gikuyu TV nĩ Njĩtĩkaga Muthoni wa Wangari. Nithengio Muthoni wa Wangari kurumirira gikuo kia kibishofu wa kanitha wa AIPCK mutigaire John Mungesha. Riu kanitha uyu ni ucagurite Lieutenant Reverend John Mwaura Njoroge hari kuyuria ithenya riria riatigirwo ni mutigaire Mungesha. Zipora Kariuki ni mwandiki witu wa mohoro na riboti eno. Riu ni ikinyite thikũ 111 thutha wa kuhuruka kwa bishop wa kanitha uyu wa AIPCK Kitale Reverend John Mugesha. Uguo kanitha ni ucagurite mutongoria ungi kurumirira gatiba ya kanitha uyu iria heanite thikũ 30 cia gucakaya, ingi 60 cia mahoya na muthia 21 cia gucaria mutongoria ungi mweru. Kuringana na muikariri gitu wa kanitha uyu John Juruba Mukura mamukirite mahoya kuma andu 5 aria thutha wa guikia kura John Mwaura Njoroge aracagurwo. Kulingana na katiba yetu ilikuwa tunasema bishops wote alikuwa na haki ya kutuma barua. Wale walituma barua, kulikuwa bishops 5, tukafanya msujo wa kwanza, 2 wakaondolewa, tukabakia na 3. Hao 3 ndio tulienda katika ballot, secretary ballot, na katika hao watu 3 ndio tulipick kama alishaguliwa moja. Kulingana na sheria yetu ya kanisa, sisi hapana sema ati fulani alikuwa na kura fulani, hapana. Nia yetu ilikuwa tu kutangaza mshindi. Kwa hivyo hata wengine hatukusema ati ni fulani na fulani, hapana. Maana tulifanya namna hiyo kulingana na constitution yetu, na pia tulikuwa tunataka umoja wa kanisa letu udumishwe. Riu Mwaura gutongoria gwa gatina ka miaka 6 na no acagurwo rita ringi ria keri, no angikorwo akinyitie miaka 70 ni agirirwo kwiyeheria. Mwena-ini wake Mwaura ni erire ashirika gutongoria na wigiririku na kunyita mbaru ikundi ciothe cia kanitha uyu undu mwe na kunyita mbaru mbeu njithi. So amani ni jambo la kwanza, na pia maendeleo ya kanisa, na kama vile neno katika kitabu cha Hagai kinasema utukufu wa kanisa la sasa utakuwa zaidi ya kanisa la mbeleni. So utukufu wa kanisa hili niko naomba Mungu upatikane zaidi ya hapo awali. Kwa njia gani? Mimi pamoja na mabishop wangu pamoja na wachungaji wale wengine tukiungana na chama kikuu cha kanisa hili hatutakuwa na mgogoro. Riri ni rita ria mbere kanitha uyu thuranite na thayo kuma kugayukana na kanitha wa AIPCK kwa muda wa miaka 14 tangu tuliunda hii kanisa tariki 5 mwezi wa September 2003. For the last 14 years tumekuwa peaceful na hakuna hata hapari moja imekuwa na mgogoro.
Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, na we have demonstrated sababu gani sisi tutoka kwa IEBC. Tulitoka kwa IEBC mara kulikuwa na mgogoro, ndio tulitoka. Na sasa miaka 14 we have been very peaceful and we are very grateful to our Lord. Bishop uyu akehitithio mweri wa Juni. Ngiribotere Gikuyu TV, Jitazipora Kariuki. Kugina kuo gavana wa kaunti ya Narok Samuel Ole Tunai ni oritia ikari ya kaunti yake metikire kunyita mbaru mutongoria wa bururi na thirikari ya Jubilee hari kugoro hari ndia ithurano cia mweri wa kanana. Guko akiuga ati no noyo njira ya kurehe uthii wa na mbere thiini wa kaunti ino ya Narok. Mwandiki witu wa mohoro na riboti eno. Gavana wa kaunti ya Narok Samuel Ole Tunai ni oritie ikari ya Narok ukanyita mbaru mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta hindi ya githurano kinene kiria gigatabanio mweri wa kanana mwaka uyu. Ole Tunai ni ugite kaunti ya Narok ni onete uthii wa na mbere rungu rwa wathani rwa thirikari ya Jubilee, kuona ati barabara ta Masai Mara, Ololunga, Ole Mekunyu ni cikoretwo cigiakwo. Rais wetu akiwa rais wa chama ya Jubilee kwa hii miaka 4 katika kaunti yetu ya Narok, mimi nataka kusema wananchi wa Narok tuseme ukweli, kwa sababu tumekuwa na serikali nyingine, tumekuwa na CORD wakiwa na Raila akiwa prime minister kwa miaka 5 amekuwa prime minister nchi. Nataka kuuliza watu wa Lolonga, ni nini Raila amewahi kufanya katika Lolonga? Ndio the same people wanakuja hapa kuchochea watu kusema wanaweza. Ulizeni hawa hiyo kiti wako naye ni nini wamefanya sahi. Sasa hivi vile tunazungumza hapa, tulienda pia tukaomba rais barabara kutoka huko Kisiriri mpaka Maunaro. Vile tunazungumza sasa hivi the contractor ako na barua. Miario ya Ole Tunai ninyititwo mbaru ni mubunge wa gicigo kia Narok kia muhuro niwe Korei Ole Lemein uria uritie ateti a kuma kaunti ingi metheme na uteti wa kaunti ya Narok amu ni kihoto kia Mukenya gukorwo gicagura mutongoria uria arenda. Tutazunguka hapa usiku na mchana, tuzungumze na wananchi, tulete watu pamoja, tulete maendeleo mpaka hii ward kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu iongoze kwa kura ya rais, iongoze kwa kura yangu kama governor na wananchi wengine na viongozi wengine wote wa Jubilee. Ole Tunai yaririe miario eno egicigo-ini kia Narok kia muhuro kuria akuheana gaciki cia kurugamirira uthii wa na mbere macukuru-ini ngurani gicigo-ini giki. Handũ-inĩ ha Gikuyu TV ni Jetekaga Muthoni wa Wangari. Kugina kuo mugomo wa aruti wira thiini wa githii kia macani kia Nyari kiria kiri mwena wa Limuru kaunti-ini ya Kiambu muthenya wa muthi ni utonyire thiku yake ya keri thutha wa kuigamira thi muthenya wa ira guku magikaya ni undu wa mushara wa igoto uria makoretwo makiamukira. Zipora Kariuki niwe na riboti eno. Aruti wira makiria maigana rimwe aria makoretwo magitua macani githii-ini giki kia Nyara Limuru ni maraigire ikabu cia othe na kuga matigotua macani ringi angikorwo matikuongererwo mushara. Moria twina guo wa muthi ni wa gwetia haki itu ni tondu mahinda ni tuturite ciambe no kwa ihinda iraihu na ihinda ritu turite guku ni turutite wira wega. Mushara witu wa mbere wari wa thiko yari ya ciringi 417 nayo kilo yari ciringi 12 na thumuni. No kuma mwaka wa 2016 mweri wa 10 niguo mushara wagoire na tukianjiria kurihwo ciringi 8 na thumuni na thiko ciringi 300 na thiko yo ona ciringi cio 300 citira ndingeigana 300 hatire kindu mangeigana ona ndagika eno kuringana uria uchumi uhana. Riu ithuĩ turahoya tu tuongererwo mushara ucoke haria wari state kwa ndagika ino. Manager witu ni twirigite kumwita agitwira uhoro ucio wi igoti-ini na riu ni arambire guthie na riu ni tu kwamiriire muno. Riu tuona umuthi twitie bia citu ni tukuongererwo mushara no nduri wongererwo kinya kwa ihinda riu ni mieri 8 kuma twarugamio wira na tutire turongererwo mishara. Ko twarihagwo ciringi 417
no na kiro twarehagwo ciringi 12 na thumuni na riu turarehwo thiko ukarehwo ciringi 300 na kiro ukarehwo ciringi 8 na thumuni. Twatwara mararamisi maitu gwe kambuni itundire manager ari hakuhi tumweterere nginya ihinda acoke ati agacoka mweri wa 6 na ithu twiga tutingetera nginya mweri wa 6 acoke. Uguo riu no muhaka twetie haki itu nigetha twirwo haki itu haria yathire na niki giatumire maturenge mbia icio citu matacokerie mbia thi tondu marona utumi uria wi iguru nginya mutu tirahota kugura ni mbeca. Atuya ya macani ningi ni maugite ati makoretwo magitinio mbeca iria marihagwo matakoheo gitumi kiiganu na matwara makaya mao kuri anene ao makaga guthikiriria. Ni marongereire kuga ati makoretwo makiherithika kwa ihinda inene na kuringana na uria garama ya muturire ithiete na mbere kwambata mbeca iria marihagwo ikaga gukorwo ikimateithia. Mageria maandiki mohoro ma kwaraniria na nene a githii giki ni mararingire ihiga thutha wa kwihingira ofisine na kwaga ona umwe ukwiyumiria kwariria atuya ya macani guku no makihita guthie na mbere na mugomo wao nginyagia ikinya riao riiguike. Ngiribotire Gikuyu TV njitagwo Zipora Kariuki. Thegio Zipora Kariuki. Muiruri wako mwende riu njitikiria tuguthuke nginya kuraya na bururi wa Kenya tuthie nginya bururi-ini wa Egypt. Andu matanyihire 23 a kanitha wa Coptic Christian Church ni makorirwo makiurago na angi 25 magurara uru thiini wa thariko ya wikinai iria tabaniirio mucini wa Mia kuria kilomita 220 kuma mucini munene wa Cairo. Undu uyu ni ucungiririe mutongoria wa bururi wa Egypt we Abdul Fattah al-Sisi kwanirira ihinda ria wihuge itemine ria kuhurana na itoi cia githiramu thiini wa bururi uyu wa Egypt. Muiruri wako mwende tukiuma bururi-ini wa Egypt tucokererie nginya guku mucine wa Nairobi kuria tuko tugitirihira gikunjo gitu kia mohoro ma hwaini wa muthi hau ni ritu riakwa njitagwo Sam Muiruri na mutauri na njira ya cieko agitagwo Freshia wa Jiku twakwihoya uthie na mbere kwirorera ceceni ino na twakwendithiria ukigena hwaini mwega tuonane muthenya wa rucio.